Ada Abirta kelang rapet doran rapenspi a prangsnil hinpen cardon pejriglo cardom non birta thibi lang ponisina Dilai rai kom sai kia tumpen humatrak long aron repen ke ponchong hukowe kreng ong dung kenep dun long Miss KVF 2024 apant udisna jai mek mesen pen pachun pon Am Admi Party Karbi Longri District Committee amai pu jiten rong pi pan karcho amai paman pon Sukila High Secondary School hemlong kikim kerang bomalong ita lapan semen ador ki jumnai kian rong ajok cirok to ora tumpen ningkang samsi cipak lang pon Non birtang ton pen lang pon isnang Rai kom sai ki tumpen ke duka cirok to ajok pen si ong dong raki hormu lapen kir raki biha klembang atuman sabi neping nang pon long lo lapusong tak tak si kedam tang mathizong ni pha ingkoi arni dilai police station salong kidu dilai checking gera long rai kom sai ki tumpen arni banga sonsi ke ton kilang asai kideng bomba por hutsi ada bapor melong ihuma truck AS025 EC2165 along kiri ke kru kasai deng pon si aron re pen ke pon chang hukowe kreng ong dong kere pon long Labang sukuwi kreng pangrong pet pen thoila Chris ke bang dozi pusi rai kom sa ki tumpen pa chini pont lapen labang sukuwi kreng kuna pen sikiwan ma lapen kuna si pon jima lapen labang su atrakte warabang phu pan maki non maki pang thek pon dek thilang rai kom sa ki tumpen labang su atrak lapen kuwi kreng lapen ki trakte warabang phu pan spadi deng pon si karjupater toka sai dek pon bomlang Karbi Longri ta Am Admi Party pangtang pon thuji aphant Am Admi Party Karbi Longri District Committee amaipu jiten rong pi aphan si ingwai panlo maipu ang hoi jiten rong pi pen ke spelong thega pot kedam tang mathi jong ni phai ingkoi arni Am Admi Party Langpher Mandal Committee sai hemlong akimi amaipu jiten rong pi aphan karcho mai paman pon voters atu ilitum atoko bialang tu phan election through election ilitum malam tu phan sarkar pangilo sidame labangso sarkar Pini te kecupang lima kuna kacit song bu ramli lamai dan delhi arok supia long la bangsa kacit song pensi nak bang cheng long khala bangsa kacit song long pensi Am Admi Party ke amhanan thei maipu ki mi phan karcho pona mai long pen sami Karbi Anglong lapen di so in church puding terang lapen ki hawar khiat langhin par khwa long kedu Am Admi Party along klembang phu maipu konchun bang atumda chitong dun Am Admi Party atumban ki kechupang lima tumpan ki langding di lapan ki non ka chari bom BJP sarkar atumban kechupang lima putak smi Am Admi Party leaders aki hoy atumban kechisong du ajoinesi BJP sarkar atumban alangli tumpan jel thapon adlo pusi Am Admi Party Karbi Longri District Committee amaipu jiten rong pipen pachini pon bolongkoma jipen Rajesh Ronghang Karbi Longri Abirta tung kadoko betu man khalabe apang si dilin ban kadom nang pilo Pini nilitu Am Admi Party hoi pen dat Langpher Am Admi Party face long si nilitum na bangso Karbi Anglong akimia presiden kangwai na bangso kangwai tang la bangso karcho mai pindak pihik ponlo niliphan si state pen niliphan ingwai ponlo la pen anki Karbi Anglong arat gongdung tum tami niliphan sila Am Admi Party presiden district presiden nang bak ponlo bisa kedok berat pantai nang kangwai arat pan dapat karcho arat pan dam mechurulo la pen nang litum tami la son report ba Abirta nang komri dun pon lipat tum pan dam mechurul ko nang litum nang arjulo pot choroparlo athema nilihin bate Am Admi Party hoi pen as a president pen nili nang litum pan waidak ba kelas apa lamping tu nilitum pini lebangso presiden welcome that na pit nilitum non min kemang dam ke hello mohejong tami narita pangsi ponong lo je Am Admi Party ke min ke corruption agency asi nalitum mat heglong lo nilitum Am Admi Party corruption ke song jo ini pini education minister Delhi long Manish Sisodia phata nang arrest pilo tamane corruption claim tu ku bangla tu mane corruption claim ke dedam basi mane corruption buta ke hang amat nang arrest pidala la pen Sanjay Singh parliamentary member saphan Sanjay Singh la hantam le mane corruption BJP tu corruption claim ulo pula bangsu ka je song jo ni jelang thapi thotlo tasana thaksin non ki bang gilang la pantan ni jema thalo anki Karbi Anglong president apanan tabe nang arrest yang ring do etanong te BJP tu ngate manili tu pilo pote la tum ke chu BJP ta chu claim chok che a corruption nil tum pai kita dude sangsi ekdom nil che song werji chu longli corruption claim longli
la su ke hang do yin tum han jelang thap hai pena pena di tan ni tum pherre la pe so tak si ni tum non la bang su ka chi so ye phan pini la dak office long chot la pukali ni tum Karbi Anglong atok anu ni tum gross level pen cheng lok high level an ni tum non committee ke seng do de sangsi kumani bang apora wi bang tamen ni tum by over telephone mobile tamen ni tum la pusi committee hi alam ke putak ba am an kang dang putak tum na ki sharing kon Corruption against ke cheng si dana lupini lo Aam Aadmi Party ke corruption against corruption pavidat nangji India ang kang along ke pusi ke cheng ilo penon pini chun bom lo non la so thesi Delhi ason son rong so pire ke theknai modi si ke ong lo monta harak Congress apata pipe BJP bhara pe si pilo Aam Aadmi Party bhan ang peke adung het bok thata ko Punjab long ta election lo la Aam Aadmi Party se majority hai lo Asi Aam Aadmi Party tumke la pusing dang pon bom lo ate corruption agency ke chengsi bana lo apon do bom lo pemuni tum kedu ko tum han kerabi ampe tangka sarkar tangka ko pimenangli a hokpet kan rada tum long pale je masi body bom lo ako dam bom lo la chun bom lo Delhi son long ke union Delhi lo la pen Punjab state long ke kaprega party pengenil tumke nona matke la India ko so alliance long to ko harak pima Kacau tik, langsung tinggal dalam mobil dong. Ini Congress pun ada, BJP pun ada loh. Di sini ada banyak dong. Ini dong macam tu. Kantor kau bang kan ni? Bang kau dah dong. Bom po, aku deng bom si nanti the ada angkang the olo. Ini lembari tepan the patep tu. Ini kan angke. Pemuning anu bang kan ini lo popot. Ini kan ini lo aku with full spirit lo. Kecing tu je. Nala. Media so nak cakap dengan garu dengan orang lo. Ate media ave pulte nilu kata media bang importance pinang koklo kopi bom lo aku media lo dulu pulte nilu antu se angdang ate iban joy tu pikpo ate ratum rong sudung ke kisman lo cini bang dui adang tu ma koi pen ratum cini po pen angdang dong po nang ceram bom po Diputara langsu Karbi jutang aklam long Karbi resumi sorong aji katalon ponalong alhira cham ki pidun jia panpura jak viesong NGO tum pen cepatirpi ponalong Karbi jutang asong tum cerap cetudun pensi anikan bang semi kungri pikang vai mati miss KFF paman pon bomason taksi non ke bangji surhini ra engkora pli ar koi achiklu Karbi resurim sorong aji engdeng phokep mare sertalin katalon ponalong semi kungri pikang vai mati miss KFF 2024 ke paman pon jia pan Kedam tang mati song ni pai engkoi ani labang su kungri pikang vai ponalong made miss KFF 2024 kang vai pon jia pan nim so pia tumhon apuna chak kang vai ajai mek padeng pon listening music, and traveling. And my end plan is to become a professional model. Thank you. Yeah, so actually, my name is Kelly Hasnu, and I'm from Dhansuri. It's near Nagaland. So yeah, How did you feel about this audition? I have been anticipating since last January because it's a very prestigious show in KYF, and next year it's gonna be 50 years Golden Jubilee for KYF. So yeah, it's gonna be grand, and many people from different country are gonna come visit here and watch the show. Surhini ra engkora pria sengkana phat kungri pikang vai ponalong prexam mahavara long pen sami bang thongkyap nin supie tum chepati ponlo lapan kila bangsuk kangkrung kangcha pon labang ki Karbilo Charlie song a maipu mirjengkro pi Miss Clearna Kro pi Miss KFF 2022 lapan ki Miss Falcon 2022 first runner up lapan ki Miss Clearma Bongrumpi Miss KFF 2023 atum pansi labang sonim supie atum pan kangkrung kangcha pasai deng ponlo Pini 20 December pini nilitum chakwe song tourism NGO pen KCS cherap se nilitum ladak and 50 years golden jubilee celebration ahod Miss KYF kachapate fan audition padoponik lo lapen all total pini nilitum long 37 contestant do lapen ajahak tum do lang pini wang ikun alang litum phan ke nilitum direct entry si ponik po athelang litum ke la Miss KYF a winner title holder tum phan ke nilitum direct entry pola sonoms bang bi ko
la se nilitum and participants kado gawe pini ke penangan setong lo and 37 do apla pen ke non nilitum result bang ke non amat ke nilitum pangdak ek elang result bang ke mo penap si nilitum jakwe song tourism NGO po Facebook page to hala dak se nilitum result bang ke pangdak ek po nang itum labang so miss ke bai nang itum labang so ke pe do panalo nang itum min na ke mang ba nang itum ko pik nang oi ke mi itum non ove kimi atuma phanke nilitum through this miss miss KYF nilitum langdam lo polute nilitum piningan ke lada golden jubilee ke nilitum 10 edition lo nilitum jakwe song pen mane ka da kcs to men ka chirap ki bipon hede la pen la so through miss KYF platform ben nilitum long penang an arlo su maratu ame thanga dimak long chelong dun son thek long lo langdam lo pulote non pini nilitum judges long me thang mata nilitum long ke hai do na miss KYF atum masi ke judge pon lo la pen alang litum ladak chota gali la pen miss falcon long anta long dun ikap tumang selo la pen guhati yang deng long anta dun si la pen nilitum dak karbiang long pen represent dun bang ta do piklo la se nilitum ta la an aning kan klem pen bang ki ning ching sam da do lo tapen jeni tum tapenang an atum hange ni tum tai si platform isi atovar paklang pon theklo la penaning kan bang ke klem si ni litum ako ki mi experience ki chini ason mane ke charlie dun talo la pen chini dun ta son mane penang an dolo henon gela si ni litum ta angsong an pis ta mi guhati long an north east international fashion week tang ho ba miss and Miss Assam the whole pan platform ke nili tuma so pimatum hansa me toy dun lo tapen bang so miss ke bai ke patelo nang arta ke thik bon pasan do man arta bang ke nili tum ke ni ke generally 18 years po has kami e hak tum ke mane aning ke hang e do policy nili tum bang ke to audition nang nang pidun non po detik lasita me nili tum audition long bang ke la hai ta lang pon pensi ingwai pon ji he mu bang ke la lo jo ko pining bang ke 50 years lo te ma jo la si un an ke mane like aning ke hang tum han ke chance pi nang po ma si nili tum do ban 16 years ne 17 ne no do ik bon la ta he de ande teneng bang geli tum la Karbi Youth Festival semen ningkan phokep ke chok lo sela kedang tang ningkan pen peneng ningkan ko bukan nang letum ke chepe ke fregi lo sanang tum ke claim ke dang lo nilitum piningan ela ningkan phokep ke chok las Karbi Youth Festival nilitum ta mane laso celebration ko anlo ne anutin da laso kachong hong do laso sertalin pine aningkan in kethegum long ji phan laso nak thaksi nilitum ta like ning charong olo la penitum ta methang phan lucky person si chipil lo like we are also a part of this 50 years celebration Kardom nilimen sami pier bikaing tipi nilirong ke bali patharong hampo ke nili ke charlie lake ingdeng crazy nili ke charlie adem lake Green Village Junior College Sukhanja kadang nang lepini ko pi audition na nang pidun lake non ke bang ji Miss KYF Miss KYF जब मिस के वे ताराlang so along Karbi Youth Festival along kachipati don ji fancy audition nang pila nang labang audition lang london begi pu panen ni ke thedo nili ning kasi thedo kala ke nili bokedam lapen nili expression lahai ben si nili ning kasi theda judges tum nang phan copy answer lo nang phan nang pige nili phan kaisa nangkar ju bang ke nili phan email live nangkar ju he ke ni email live ka thanun ke singer nang lege che thak do na teng pen halo judges tum nang le phan answer nang pi ateng pen nang le phan bang nang pini bang audition nang select pun ji to nang answer nang ma pisna labang ke answer bang gen ang pipilang result non mat ke long fit philang jakwe asong nang si result pi ta ni si thedo long non ji pha do Lakhai ko rapot nilip MC consensi ke parlopon chokihila hawar along high secondary school upgradations ahem ki kim kerang bom along ita lapen ke semen ador ke zumnai ke anarog chirok tokara tumpen ningang samsi chipaklang pon
Kedam tang matizong ni phai inkoy ani headmaster mani principal Dr. Ronjit Ronghang SMC Maipu Baburam Rongpi teaching staff lapen chirok tok arada tumpen labang so hem kim kirang bom alongan ke humde sideng ponlo lapen alang ni tumpen ka humbi dam ban ke thekdam longoteng lepotang ti labang so hem kim bom along ban ki lamang ki ita ador ki jumnai lapen ki semen semi ki miu ibang ki anronga jok alang ni tumpen ningang samsi chpaklang pon Karbi Longri Thomas Council tumban smi nili bhavra radphan matha ponsi lebang su school hem smi kim rang ponlo bon smi contractor bang aning ke hengnu lapen tangka me ke dua join ebensi itak ador ke jumna itapansi labang su school hem kim rang pipon ronglo bon smi labang su contractor aphan smi Dr. Ronjit Ronghang bang mesen itapansi kim rang pipon nang jibasi alang lihin pen chuningri lapen pachini pondo bon smi contractor bang smi lam kang tang ke thak rong lapen ki ti kroi khre da joksi Dr. Ronjit Ronghang pan smi ningduk lapen ningang samsi chpaklang pon Karbi Abirta bang kilan pan sik bang ton pengiglaw domi thakmi kardom